Kardom, B New 7 Than Bang Nili Bapuram Senar, Non Birtang Tonpen, Arju Ponikha. 1995 Asengkan ASDC KSA KNCA NCHSF Atum, Kachetok A MOU Apawar, Assam Government Atum Kache Right High Aputhak PIL Kipi Ponpen Kehai. Kedamtang 1995 Asengkan 1 April Arni ASDC KSA KNCA NCHSF Ahinpen MOU Kachetok Pon 30 Department Long Ponlo Labangso along State Government Atum Non Kache Jogdun Bor E Wared Ajok Karbiang Long Autonomous Council along Thangnat Apawar Kavedet Asonsi Mandedlo Halabangso Apora Hot Kelong Pon Principal Secretary Pen Danglok Department along An Pusitame Woreng Abangke Pipon Unlo Lasi Labangso Aputhak XEM Rensing Bay Ahin Pen Matha Parsik Ponsi High Court along Lamhoy Piponlo Lapen Lamhoy Abangta High Pondedlo Lasi Non Penke State Government Atumaihin Penke Nangache Jogdun Longle Lo Pusi PIL Kipipon Pen Ke High Pon Abangpu X Rensing Bay Ahin Pen Pini Kheroni Agriculture IB Asai Hem along Herangke Amai Ingni Pon Lapen Non Birtang Tonpen Arju Ponikha. Lahaya Department Manke Constitution Amendment 1995 Adikam 62 Chokaisi Lasso Department Ahenku Abake Kardemo Autonomous Council City Japan Lepo Lasi Lasso Department Mukha Manke Non Manke Non Directorate Mukha Daklipo Agriculture Department Directorate Mukha Industry Industry Mukha Directorate Mukha Also Matasi Asetina Department Directorate Mukha Lapen Head of Department Mukha Daklipo Lapen Avanso Department Murabu Itu Asakuri Bakuri Tenchenglo Ke Anton Ta Kardeno Thomas Council si Sakuri Bakuri Contract Settlement Lagarla Kardeno Thomas Council si Ini Kelte Claim Komoko La Soalan si Nundak Putan Atima 95 MOU Akut Kesain Along Penai Kamu Emma Tengu Prote Principal Secretary Tenchenglo Departmental Head of Lopanda Appointment Keep करके Kardeno Autonomous Council से appointment keep La Lapanso Directorate अंदर इस particular इसया Bisarvam Agriculture Directorate long Lada के दूसरी तो Lapan Aperam Officer कौन मधुजी कौन employees दिमा वहाँ employee मंडा मने लासो Directorate मंडे से Kardeno Autonomous Council से Lapanso appointment मुखारा के Ilong ko apes department tumake nonke nanti yokundelo. Asal hasi la department nonke apa bangka non bangke constitution non coba jadi si la soal bangke ahem tu bangke council te up pensi non masuk itu. Non education belum director secondary education ke situ nanya kalau Sedangkan dake itu menusuk agreement apa yang kurang additional director of secondary education itu, so director apa warna yang sih langsung additional director bangke, ladang bangke, power bangke exercise ko, ati langsung yang sih bangke empowered. Lasi state government aku pun nak cakap pun lah hello, state government mungkin pun lah hello. At this stage, Land Council appearing for the respondents that has submitted that as per the stand of the state government, the memorandum of settlement 2011 arrived at between the state government, KAC and other stakeholders is to be honored, and till then, the state government has not attempted to transgress over the rights of the KAC on the allotted subject, and in future also the state government is bound to honor the conditions laid down in the memorandum
of Settlement 2011 in its full letter and spirit. Langsung sih. Lapan aku tuh tuh central government ada apartment lalu. Land Council appearing on behalf of the Respondent Union of India has also issued dispute that so far as the action required to be taken by the Union of India in terms of the Memorandum of Settlement 2011 are concerned. The process is going on and the central government shall take every possible step to abide by the term and conditions of the Memorandum of Settlement 2011. Laban ke 2011 Memorandum of Settlement of UPDS atau DSD itu ke sign agreement. Tapi hal soal kita Union government kita klaim ke tam si kono klaim mondo usi ala teman. Lasi la suatu yang lokong dari itu nak kenanya bagi sebenarnya ke Union government itu apa kali. Mereka minor modification orang 2011 berjalan tim top level. Setelah jalan tim orang ke 1995 usi top lagi MOU. Lalu modification orang already high court form. Lalu order correction mengenai cingki atau ukil tu. Lalu suatu yang lokong dari nomor ke Carbiano Autonomous Council ke powerful people ni orang ni begitu. Lalu Carbiano Autonomous Council ke isialan daman ke isi legislative assembly tu. Carbiano Autonomous Council ke legislative assembly tu. Ate 1951 first constitution. Kita pakai governor tu hal langsung land, forest, agriculture, primary education lahir subject nanti tunjuk. Lasi hal masih inherent subject itu. Setelah 1995 kan ASDC, KSA, and Civil Students Federation di masa Students Union of Japan tercetak MOU ting abang apa taksi first April cetok langsung kan 12 April ni langsung cetok masih tarik ini 12 April ni Assam Legislative Assembly lo isi consensus isi resolution denglo hal resolution mana lo ke MOU lo ke cetok tang additional subject hongket apa kata executive power bangke ini kan bangke state government bangke exercise lo langsung power bangke Carbiano Autonomous Council tumsi executive power exercise ko langsung tendensi uthok langsung lingkan masih 1995 lingkan masih 6 schedule to the Constitution of India paragraph 3 adalah amendment lo langsung amendment pensi जैसे मैंने मांगे 7 schedule union list, state list, lapan concurrent list lo, lagi common list concurrent, union government akan state pun khususnya si kacirap mana kita subject, ada road, bridges, lahai tu bati, water, lahai yang subject itu si union government akan state akan khusus mereka, pasal tensi union government list terta, Carbiano Autonomous Council terta, state akan kita tensi, Carbiano Autonomous Council terta. Lapan ke state list tu terta, langsung amendment langsung paragraph 3 to paragraph 3 long lahir subject state list lapan concurrent list muka bangka tak terlibat. Lasi sole authority ke lagi Carbiano Autonomous Council lo, lasi pun 1951 hude, lapan pan subject ke inherent subject kosong aksi, additionally 30. Halar apa yang sekian subject itu belum ada non nafi tungkap pun auto kita lagi fikir pun. Lalu fikir subject kan ke inherent subject itu kan dia mau masuk. Pasti redaksi director itu, redaksi appointment itu, redaksi. Katu kau lihat kan betul. Pasal ini bangke lagi state government itu. State government itu kita ke konsultan. Lalu nilai apa ini bangke lagi lo? State government aku minta, makanya department government job number aku sendiri, aku ini direct recruitment commission itu karena sakuri dia kita sakuri TV lahayan dah state government itu cara itu harus lakukan framework, alam national livestock mission kalau karena harus lakukan framework, kita ada veterinary department,
A directorate da Cardiano Sidona state government si claim para itu. La si non banyak claim oleh lo state government cecah non banyak claim below si la high court non banyak lah cecah kan. La si la high court kes banyak jadi lo la pen uplo mare puji non ke Cardiano Thomas Council banyak powerful la si ni bom 1969 anikam Assam Reorganization Act dulu halaswa Act pen Act plan autonomous state Meghalaya Sorokon autonomous state kilo Meghalaya Sorokon autonomous state itu berarti subject sudah legislative power मुकाबले fully किए से agriculture के certain area में Assam government दूसरी rules में क्लेम से certain area बल्कि Meghalaya autonomous council state दूसरी laman soal power में exercise legislative power जो लासो सिता non Cardiano non laso 95 ini kan kedo laso constitution amendment na joine bangke lahai asapse ke bangga las da Cardiano autonomous council nang la pen la da bangke state government tu dia nang jupri ko kia thai la state government tu nang jupri ko kia thai la legislative power ta nang oknum da executive power nang langsung tangga orang nongga jadi sini, nono tangga langsung additionally 30 subject bangsa langsung constitution itu mana lutang, nang jilang atulangnya, mana lulir atulang, tapi di mana lutang anak tangga lagi inherent subject lo, Cardiano inherent subject lo, langsung department ahli puke Cardiano autonomous council lo, langsung nilini kelo Cardiano autonomous council ASEAN ke hai mata lahai nanti mata tahu fokus ini kelo lapen Prabjin pen lahai directorate office muka tada kategori apa alam pun kengkam rengkon fokus ini kelo lapen laswa putak long kacing bai cing sai long upima kenang sok kedulang nanti kupene jong sini pun confusion dolang long ke itu tuh laswa long kacing bai cing sai ke itu tuh malah cepat clear gitu sita Assam government da pilih Islam punang ko da ari cirung poklo Assam government to mari cirung poklo ne tumalong itu nang cirung ci ko bo iya ba chok cheda to lasi pilih bengke itu nang cirung de lo lapen ke bangi apa aku amsterdam itu lapan soa ahin lo la executive power dan legislative power Cardiano autonomous council ta ko amana ngi tanga bangke lapan itu nang cirung de lo nang ciok de lo pusi state government ta ningi datu